Ni aikare itura ria Karia Githunguri kaunti-ini ya Kiambu maiyuritwo ni marakara maingi ma muthuri wa itura riu kumomorerwo nyumba yake ona thengia gukorwo ari na miaka 90 na ari na wathe. Mkanipia fotokopia moja, sinyo? Silisoma. Hata nitasoma. Kama iko hapa nitasoma. Aikari aya makionania kwaga kuiganira na watho wa igoti uria urutitwo wa kumomora nyumba ino uria ukurugamirĩirwo ni maabitha kiheria borithi. Thirikari itaithagia mundu wa nyumba itu, itaithagia mutheni. Ona Uhuru to yoka gitaithie kionjeta giki. Tukumuhira ko muthuri uyu. Ciana ciake ni theni atire we kindu. Aya makarerera guku ni mamu wao, agakuira guku. Cucu uria ciarite baba uyu. Ningi kwarehirwo githigithigi twamuthikirie tuku. Mwangi Kirima eritwo cira wa mugunda uyu ni wathirire kuria ugite ndari na gwa guthie guku akiuria thirikari kuingirira na gutwithania ndugamano ino. Nilo koda kuno ngirore ni mwana ndio ningi kata atororike go mari ijage kiasi ndeka Babangu mimi aliniambia ndiye alifaa kwenda, alienda akaambiwa etiketi imeisha na alipata kama wameshaamua. Sasa barua ikafika akasema ni siku 5 na siku 5 ilikuwa inafika leo. Mwena-ini wake urio kurugamirire urio ratwarite cira igoti-ini augite ni marehete marua ma kumera mathame indi family no hatire ikinya yatashukirie. Na ni order erutitwo ya kumeheria thiini wa kia giki na order yoimire mweri we 8 mwaka-ini uyu. Order yoima ni tukite guku na tukaba serve na tukamahe notice moime. Igeria ria muingiria kugeria kurugamia umomori uyu ritina ciara matunda kuri ikari morite thirikari guteithiriria family ino. Girifotera Kameme TV, Reto Rakoni Wajiro, Waforo.